March ni som panga kumsang ni som ni panga hania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau ama sain kan video hi min lo like sak le thau turin kan ngen chawa ti chuan in ngai dan te comment lama hilo sei le thau donia in dona ti top tuma malak na kalme ka hian zona lian tak mai homme ka chu chu khovelin zona nei ma se tu na chan thai silo chu hanime ka chu zona chu inkahhai na puangin Russia le Ukraine in dona hi ti top thai hani tak tak angem tia hian question mark lian tak awma heba ka hian khovelin in dona thar ha mungem ti zona lian tak awm boka achan chu US President Donald Trump hian ama halo sai photo thin Panama Canal la turin US sipai te tirchua duna nei ni in soi hawma US military te chu Panama run tura in buat sai turin order ha pe ni hantia heba ka hian Russia le Ukraine in dona ti top tura an malak mek na mitrangkai tak Russia le Ukraine President Donald Trump special envoy Kate Kellogg chu Ukraine tranlutuk tu ni tin Russia chuan han hnol ane ti chuan The Guardian in report an pek dan chuan US chuan Kremlin ngan na angin President Trump pa Ukraine Russia palai Kellogg chu remna zunga in biakna tangin the chua hanita ni hantia hemi chungchang hi amain puanzar halom mialowa mase February ni som le pariata riat khopuya US le Russia summit naina pokhan Kellogg hi in biakna hatel velo ane President Vladimir Putin chuan American General Louis hi pro Ukraine thop burtu nia hariata wangin in biakna atel ve hadulawane hanti hetilai hian President Donald Trump special envoy fixer tia han komai Steve Witkoff chu in ramna thuthlung chungchanga Russia na in biakna nei turin Moscow khopuya tirlunia nimin chonhulam pangvela khan Moscow khopuya hathok luta Mase Russian President Vladimir Putin mutur hian darkariat vel zat mai han matira US media trend khat ta chuan hei hi Russia in US azalo na halantirna nia Putinan thing taka hathunai na haman dan lantir tu ne hanti Moscow khopuya hian hacham relo hleboka Nukovo airport ta hatumatranga alokir le theng hian darkar som pahni ania tichuan hin biak na hi darkar thumvel chau an nei thainin hariata Moscow chung ahun tamjok darkariat chung chu kut metrol neu chungin Putinan akau hun hakin hathu ni tin Sky News chuan han report bok tichuan Moscow khopuya hakal hun tur hi amani khata puan lokani toa President Vladimir Putin hi lowin siamram tur hani lain Belarusian President Alexander Lukashenko nen in biak na hanlo naya mase Putin ale Belarus President te inkom na hi ruamhan chop ani MT khriatani lawa mase thil thleng rol pal coincidence ni in alang lo ti hachiang ani tin Sky News hian han report boka Kremlin leader Putin a hian hakil siran hnol adulawa athil ti turte hril adulo bokani ti chiang takin hasoilanga atong kamatrang chuan American tan thucha hasoyanga ngai thei ania kehi boss kani I am the boss satia in muhun tur thileng kim rohman tu schedule set tu kania lom thu soile tranpuite mi pakhat chunga ti tur nemo kani lawani ati tichon darkariat veljat mai US ayo palai Witkoff hian angha nuwa President mutur hian kauluni ta chawa tichon Kremlin kongkapui chu kharania tu main anin komna hi hriat zui thei ani talawa masenin komna hazovele hian thil dangeng ma ti khotlai nei lowin Witkoff hian ding taka airport panjui ngalin Moscow khopui hi achua sanjui ngal ani heti role hian President Vladimir Putin hian athil phut asoi chuaka press conference anai na chunga thil phut ta chu anne na halokir le phot ani lo chuan inkahhai na thuthlung ceasefire agreement a hian aminga sign don lawani ti chiang takin hasoilang bok ani kathil phut thi thil pakhat chau ani lawa ati ratanga Moscow in red line asiam chu awain halom vekane hati Russian media radio mayakin report an pek dan chuan President Vladimir Putin thil phut hi hachianga Ukraine tan NATO zom hathai lawani ti hi hathil phut ania NATO sipai te mo ramdang sipai te Ukraine hanlu adulo boka Russia in Ukraine ram halak to zongjong chu Russia kuta aumhlen turani ti hi athutluk na ne hanti
ti chuan Russian media radio mayak hian report an pek chunjom dan chuan tuna chuan President Putin a thutluk na chu chiang takin halang toa engtin nge thil kalpui zel dan tur ti chu Mr Trump kuta hain hatta ne hanti in biak na boruak hi hathawak lo hani mai thaya The Guardian chuan US President Donald Trump le Europe ramthroi tu tein kara khikak thuk tak aum nuwa avai khatna tan US President le European leader ta chu phek khata hanum hole tani tin han reporta he game khelmeka hian Vladimir Putin chuan nimin khan bol chu hakuta ala ceasefire condition tur US le Ukraine in rodna hansiam chu condition thar haziaka tichon rodna omsa ang nilawa rodna tharanga game chu kalpuyani malo chuan inramna thuthung chu sign hani don lawani ti asoyani antibok Amma Khan President Vladimir Putin hian atrian tra Alexander Lukashenko nena hengai tuana hi adika kathop latane tin halosai toa chuti rual chuan hathusoya hian mase tin hazomta chu chuan ceasefire agreement ta na rodna tam tak chu thak thlengin harsat na hasiam ta ne anti Ajiasin report an pek dan chuan Kremlin atanga thucha hi hachiang hlea nisom thumchung inkahhai na hi hawmani poin Russia chuan ral thuam hansiam chhuatrin chu top san hatum lawa mase chuti rol chuan chutianga Ukraine ati ve chu adulo thunga chu chuan Ukraine tan lauthona thena military lam thuam chakna tu reng chu Kyiv hian hakal pui turani lo tin Putin hian aphuta mase chu inkahhai hazo huna Russian sipai tan advantage thatak ani dona Ukraine laka thapui thoa beipui thak non lein an hlotlin na tana advantage thatak ani thaini tin Ukraine chuan han dulo ani thamasa lampanga khan geopolitical landscape chu nasatakin hadang lama khovel in herphung chu thak thenglok angtluk ania President Donald Trump chuan US foreign policy chu Moscow lokna tur talin malam panin hakal puya chuti rual chuan hathu rual pui trangrol ram tanena hanin kar chu ti chiatin haumboka mase US le Ukraine ten inkahhai om thainana rotna hansiam chu Putinan hati danglam ta mase chu chuan Ukraine te Europe le US baka hathu rual pui ramdang tanena thohonang het tak naya boina lian jok lo thleng thai machon tura kongkhat anjo ho hangai ta ni tin han report ani hemi chungchanga hian Asian kein report tan pek dan chuan hun rei tak chung Russian tactic loen thlato thin tu tan chuan thil hriat thiam lo tur engma haum lowa Moscow hian in biak na ti khotlai na konga trumtam tak hlotlin na halo nei toa chutiang gembok chu President Trump laka hian khel atum mek ni in hriata in biak na chu nungrang sin mason na beiseina nei chungin mase masonom silawa hun rei tak chung in biak na ti khotlai chu hathil tum bernin hriat toa hetiang hian voitam tak in biak na halo kalpui toa mase chungjongjonga chuan hatopa thilpom lian tham engma anei ngai lawani tin han report bok heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan kanram chung Kursk region a Ukraine sipai ronlu jongjong ta chu anvain holbevek anitoni tin hapong jara President Donald Trump chuan hemi chungchanga hian Truth Social thuron posa nimin khan Russian President Vladimir Putin nen in biak na thatak kanaya atopa chuan hein dona rapthak takle thisen chuak na satak hi ti topna turin rabithar thatak kan raptane hatia amai ro chu hethil thenglian tham tak mai Ukrainian sipai sangtam tak ta chu Russian sipai ten an hualbe chunga anoma han position chu athalo hlea Ukraine sipai te nunna zuatur hian President Vladimir Putin nena hian natakin kangenani hatia hei hi ahu hawa in thana rapthak tak ani dona hetiang hi indo pui panhina hnulama kanlam mungai lawa pathianin an zawaya chunga zangaina lanti ro setin haron pos ani mase hetianga haron pos nuwa hian Ukraine chuan Kursk biala Ukraine sipai te holbevek ani chungchang chu an nialani ti anron sai chuaka kan sipai te hian Russian sipai te norna natak chu andong ngeya mase Kursk biala Ukraine sipai omte din mun thatlo thaina mun jongjong atangin nudovek ania mun thajok le remchang joka suanlu vek ani toa chuwang chuan Russian sipai ten an hualbe lawama om tuma anom lawani anti hemi nuloka hian Sky News Australia chuan report an pek danin Ukraine thuchua hi thildik tak nei in hriata Putinan dot thu hathedar hi
President Donald Trump chuan oin Ukraine sipai tam tak ten han thi pha alawa hei wang hian post hi aron siam ta nein harkriata mase Russia kurs biala thil than dan zongjong uluk taka viltu ta chuan hetiang hian Russian sipai ten han hual lau ti hi han mu dan ani antibok heti meklai hian US Secretary of State Marco Rubio chuan in biak na chungchanga public policy ti danglam na haum lawa President Trump chuan ngai dan het tak anaya Russia hian Ukraine ramjongjong lak saka chuta chuan han du ti thei na han nei ti hi kan la thngai lo ati ti chuan in dona hi hakal me ka chu sipai lam hoya chin fel thei ani lawa Russia mo Ukraine mo poni sela military lama anthil tum sangber chu a hlo tling thei lo ve ve a ti chuan in biak na kalpui dan tur chungchanga po ram pani te chungchang bik soina niemo sumdon la lama poni sela geopolitics lama po nima sela rampani te in pek na le in pha niam na hi hangai ve ve ni ati ma se chu tianga in pek na le in pha niam na concession chu enganga thukin nge han kalpui hangai don tiro chu hriat alani lowani ati tichon heta tanga langchiang ta chu US sian Ukraine rambung thren Russia in alak to te anobzui zel hi aremti pui harinom ta che lawa heiwang hian in ramna ta na in ka haina thuthlung rot na hansiam mek hi a hlot lingang empty hriat lo zona lian tak chu haum tamek ane tichon ni zan khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan US le Ukraine thurol pui ram ta chu natakanorin thu chua sei tak mai haron siama voin hian Ukraine military volunteer day manania heni hi huninga mochen kalta tang khan siam haloni towa mase hun rei tak chung Ukraine ramle zalen na humhim tu mi huai sante choi moina ni nia kumsom pakhat chuangzat kalta Crimea Russia in minlua sakatang khan in tranin Donetsk le Luhansk biala in dona te chunzom hanita zela he in dona hian kanmi te noi jatam takin an huai san zia hanlan tir towa mi makta duai tam takin kanram humhim turin na han thok mek kani tichon mi sang tam tak chu van buaithlak takin ral matonga te Russia bomle missile wang tein han thi to boka kan mi ten huaisan taka han chen na mun le ram te an hum him dan chu khovel hian aria ma se heng zongjong ai hian kum tam tak chung in do na hi engram main an thlang lawang Ukraine chuan remna le muan na kan du ni he in do na minute ma saber tang khan thil pakhat chau kan duwa Russia chuan kan mi te chu thamuang taka han chua san thainan le Russian ho kan ram lu tu te chu kan ram atanga han chua thainan hei hi khovel kalphunga engram point anram tana handu thu sam chu hania mani rowin rel ram kan ni na le zalen na le himna kan du na chu ni hatia hei hi dik taka kan beina chu nia ral thuam le diplomacy mangin kan beya tuna tak hi chuan hein do na hi rang takati to pa remna kan nei theina hun thra kan nei ani European partner tenen po security lampanga in hriat thiamna nget tak kan neya Saudi Arabia khan American partner tenen in mu khom na loting tak kanaya tuna hian in dona zongjong po ti top thaina tura malak na masaber chu aumeka hadam taka kanom thai hun chu anhai tol hle thudel kil engmaum lawa ground in dona te ti top vek ani thaina turin America chuan malam panin chu chu akalpui zela Jeddah in biakna khan chu rotna chu America in anayani ti kantim ten minon hrila karem tinghalani indona nen game khel kan dulawa ni tina indona hian kanmi tanun na kan hlau zelani ti minhriat tira chunun na chu mikhringin kan nei hluberani tichon indona ti top tur hian kaini point security guarantee kan ngai tu thina diktaka sai chuan midang te point thil ngai tu hanai ve boka mase masabera chuan inkahhai na hi hapoimo berani chumi konga chuan American partner le President Trump te hi kan thop tlata America le President hi rin kan duni Ukraine chu rang taka siam thanalam hoizonga kepen turin kanin peiranga ma seng kimti chet tum tu dautur tur chu kaimani chau kani don lo ti hi kan hriat tirlo kani hatia Putin an hena tangin hei hi kan hria inkahhai hadu lo zia chiang taka lantir thai condition thren khat aron dani ama hian indona mamowa hei hi alang chiang fo to tuna po ha chiang zelani chuwangin inkahhai rotna om ma po khan hati ratang rengin condition harsa tak tak le Ukraine tana pom thailo thil te haron rot chuaka
ti chuan chu chun zom zelin tuna hian diplomacy ti chiat tumin theitop a chuata ni ati Ukraine President Volodymyr Zelensky hian a soi chun zom zel dan chuan Putin hian mi zongjong chu soiho na top nei lawa hruailu atum dona Mings in do hun lai khan silai manga mi ati hlum chun zom zel lain om zenai lo in biakna ni karle thatam tak a khora lang bokin tuna Putinan condition thar aron siam zongjong hi engin biakna po block tum na mai niya diplomacy adu lo ti lantir na hania chu Russia thilti du danani hati mase Ukraine chuan remna tak kan mamoni in do na hi kan chun zom zel turani lo America tanen hian in biakna thatak tak kanaya European le kan tho pui ramdang tanen po kan tho khau chun zom zel donani tichon Saudi Arabia le mediation le negotiation platforma min pui tu zong tachunga lom thu ka soya ma se remna kong zonga kan rotna in ka haina hi a hlotlin theina turin United States of America hian theitopa min pui tur le pressure na jok pek angai po peturin kangen takmewa Russia laka hian pressure siam hangayani kumtam takchunga lowam to hein dona hi thutluk na siama titop tur chuan America chau hi hawamani hati US chuan unconditional ceasefire hatan rotna hanaya tichuan chu rotna nga indona top sana kanom chung chuan remna kongjonga ruammanna rintlak tak kan siam thaya dokana chu chop chuakin chip chiar zokin kan thil phut le hom janai jok te soiho na hun kan nei thei bokani chu tiang tur chuan Ukraine chu kanin peitoe ma se in biakna nei chunga poi khoina le in tha ton na te kartam jok thlatam jok kumtam jok chunjom zel tura konghong lawa ti top kan duwa Putin a hian ama thu chuan in dona hi hati top don lawa ma se America chakna chuan ati hlotling thayani hati President Zelensky hian hein dona chunjom du tu om chun chunga hian norna pressure na satak pek angayani hei hi chakna le thilti theina kalplanga remna tiom zia chuni hatia he trongkam hi President Donald Trump trongkam haron man vena hane tichon Zelensky hian remna nei tura min pui tu zongjong chunga lom thu ka soya United States of America te Europe le khovel pum pui chunga lom thu ka soya atobera chuan diplomacy manga inremna minzon puitu kan partner zongjong te chunga lom thu ka soyani hati President Zelensky thu soyatanga langchian tak chu anram bung thren pali Russia in anram chunga harin lu chungchanga po dokana in biaka soifel a in huamani ti halang chianga Putin a thilphut dangte po in ka haina thuthlung nei phota chumi nuwa chuan dokana chinfela soiho haram ti ni ti halang chianga tichuan an thurwal pui US le Europe ramthrang te pon thlop zui zela Russian President Vladimir Putin hian in ka haina hapom theina turin na zokanor turin habei sei thu hasoi langbok ani tichuan White House Press Secretary Caroline Levitt chuan India taima nizan zanrei lampanga khan US chuan nisom thum chung in ka hai thutlung chungchanga Russia channa anghak meka hetiang tak hian remna hi kanla hnai ngai lawa Ukraine chuan karmasa khan Saudi Arabia US official tanen anin kom nuwa hein remna hi halopom toa tichuan Moscow po hian heruam manna hi azom ngai turani hati President Donald Trump Truth Social athu post chungchanga po Caroline Levitt chuan Russia chu US hian in ka hai rotna pom tura nataka norna thucha atelani hatibok hebaka hian Caroline Levitt hian President Vladimir Putin le Russian hoten thildik tak anti thaina turin pressure na tak President Trump chuan hasiamani hati tichuan hemi chungchanga hian Fox News chuan report an pek danin mipui van tlang ma puanzar chialo mase President Donald Trump President Vladimir Putin laka pressure na jok apek na hi haum ngai nin hariata van tlang ma hapuan zar china po Ukraine chuan inremna du toa Russia point kongdik lo zolovin kongdik tak azo turdik tak chu azo angayani tin halo soito ani heti la hian khovel ramro pui pasari intel khom te in mu khom na G7 Foreign Minister Summit nei ania heta hian Russia hian US rotna in ka haina thutlung hi apom lawani chuan G7 chuan hrek na thar hasiam donani ti hanpung jara chu hrek na thar chu amaya na jok le khau jok ani dona Russia in oil hral chuate hrek bel aninga Ukraine tranpuidan tang pek bel ani bokanga
hei baka hian sumle pai lampanga hrekna thar siam ani bok dona chung jong chu President Donald Trump rotna ceasefire agreement apom ma chuan kalpui chun zom ani yang tin han puang jar bok President Vladimir Putin hian ceasefire agreement hi apom hal mai lo wangin European Union lampo ron chenghalin hrekna thar han puang hala hei hi inkahhai na tana rotna apom thainan pressure kan siam na ne antia he hrekna han pek tur hi mimal laka hrekna hani dona Chungjinga chuan President Vladimir Putin hatela senior politician ho hantel boka Russian sumdong lian ho te hantel boka han vai hian mi sangni chuangvel han ni tin han pongjar bok Germana po party rang te in mu khom na han hoi hota heta hian party pathum lian tak mai hantela soiho na hun reit tak anai nuwa euro tluk le dingon zangavel zatin Ukraine tran puina peturin rotna chancellor tharnena hanthena German Chancellor Thar Friedrich Merz chuan herot na hi confirm in Ukraine tranpuina tan han thon jui haldon hane USA palaile Russian President Vladimir Putin te Moscow hanin biakna chungchang hi chipchiar taka puanjarna halom rilawa report than khata halandan chuan White House Ukraine President Volodymyr Zelensky le US President Donald Trump ten in biakna neiturin ruam manane antia malak chunjom zeldan tur chungchang hi hansoi dunle phot don in hariat ane White House Press Secretary Caroline Levitt pon Putin abetu hi President Donald Trump alani rilawani hatia heiwang hian step thar han kai main President Trump hian Vladimir Putin hi ama ngein abiak phot anring hlom ane Russia le Ukraine in dona chungchanga han boi veulai hian Khovelin hangai venem mai thulengvel mase White House in nem nge na halanai mialo thil pakhat awma President Trump chuan US in Panama Canal halaklet thaina turin US military te chu Panama run tura ro manasiam turin order hapeni hantia he thulo chuana bulber chu Donald Trump dodale mem thin tu NBC News atrangin hania report atanga halandan chuan President Donald Trump chuan Panama Canal hi lakleta tum thu vau khan na halo te chok photoa ti chon he thil haruam manna ti hloting tur hian the Pentagon kalplanga malak po a hredon lawani ti US official pani he thil khacheng tu ta chuan han soyane hantia han soijaldan chuan official te hian US Southern Command Southcom chuan Panama hian Panama Canal hi US kuta alhan le lawani chuan US sipai te man a hredon lawa hetianga sipai chakna manga Panama Canal lalet tura Panama run tur hian US sipai Southcom chuan rom manna hansiam mekane hanti Southcom Commander Admiral Alvin Halsey chuan ralrel dan han rom manjong chu US Defense Secretary Pete Hegseth nena ahlan toa master draft strategy hi engma hriat chian thei ani rilawa tichon heinena hinjul jui tak mai hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Panama Canal chungchanga hinbiak na nei turin thale hian Panama hatlo donani ti puanjar lo kanito bok ane heiba ka hian karmasa maya khan Congress sa hathu saina President Donald Trump chuan kanram ven himna ti chakbel jel nan ka administration chuan Panama Canal hi alalet le donani hatia Panama Canal hi US yamania US ta halo nireng to thin boka chuwang chuan kan le le donani tin Trump hian mundanga po halo sei to bok ane tichuan khovela hian in dona mun battlefield thar haumang ti hlauna khovel ramhroi tu tam tak ten hanai juita tun thatir lampa khan New York investment firm BlackRock anti chuan China thunai na hnuaiom to Hong Kong pol pakhat nena tangin Panama Canal tople lampanga longcholna mun leiturin dollar tluk le dingon somni pathum zat mai mangin anin ram siama hei hi President Donald Trump chuan ahriat rualin hamana an document jongjong te ti thi sakin hei hi Panama Canal lalet le tura US malak na bultan na ni tin hapuang jar hane Panama President George Raul Molina chuan hei hi thil diklo hania Panama Canal hi Hong Kong ta hanilawa ramdang thunai na hnuaiom hanilawa Panama sarkar ta ni tin hapuang jara mase President Trump chuan Hong Kong farmin hetianga hanral ngot thaina chan hi Panama Canal tople lampanga hian thunai na sang tak anai man to ni ti chiang tu nia chu US tan thil him lo hani ati President Trump chau hi Panama Canal laklet le du tu hanilawa sipai chakna mang point bei haloni photo kumsang kha jakwa somruk palia te
กุมสังกัจกัวสมเรียดปกัว President George H.W. Bush orderin bei haloni to boka sipaile Panama mi pui tam tak ten nun na hanlo chan pha to bok ane ti chon China in tuna hian Belt and Road Initiative anti manga amalak na in kalpona kong pui poimo takatana man atum nia hriat ania ti chon China in Belt and Road Initiative mathaya Panama sarkar hador na chu Panama sarkar hian alopom to ni in media than khat chuan han report bok President Donald Trump hian laklu anin huloka khan Panama Canal hi China in anei mangai in US chuan alalet le donani tin hapong juita hane thalea US Secretary Pete Hegseth hian Panama hatlo huna hian thatakin indonakal pui hani dona mase hetianga diplomatic lama indorna hi halo tinglo hani chuan President Trump hian sipai chakna manga Panama Canal laklet hi hatumani tin NBC News chuan han report boka ti choni West chimlam panga US sipai hote hen kol tu ber US Southern Command Southcom chuan atul thut po Panama run mai thai tur hian in buat sainale rom manasiam turin President Trump chuan hor darapea hemi bozui hian Southcom hian rom manna hansiam fela US Defense Secretary Pete Hegseth nena hian an rom manna chu han thelut toni tin han report ane US sipai hi hancha chuakani chuan China Russia le Iran hi hanghongai turangai ania tuna po hian Russia China le Iran te hian Iran nuclear chungchanga Beijing khopuya in mukhom na le in biak na nei turin rom manna ansiamek bok ane